Aya ni aikari aitura ria Pesi Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua makirurungana kumenereria guthuka gwa barabara ya Gaterero guthie Pesi, Masto na Kariamu iria nyitithanitie wadi ya Shamata. Maiyuirwo ni matukuya ni mahingire barabara iria nyitithanitie matura ma Gaterero, Pesi, Masto na Kariamu makiuria mubunge wa gicigo giki eke mituki na mathondekere barabara ino amu barabara ino yatuikire ngari ya kambeini hindi ya ithurano no mathurwo maticokagia makinya na thutha kumithondeka. Barabara hata rais alipitia hii barabara na nikamuuliza kama ameona hapa kwani, na akasema akiingia kama rais ataanza na hii barabara. Udaganyifu mtupu. Namwambia sisi hatutaki udaganyifu, huyu ako naye. Twete muhaici atuthondekere barabara ino na ona ndonekaga okire agituheni ni uthondeka barabara na gicoka akiura na rutwa muona ona maina rais meka siasa haha mokire makiuga ati barabara ino ni magwikira rami no motire macoka ona twitwa kumuona ringi kogo mume Nairobi moke guku mashinani moke mone mathina matwa ahituke. Maugite ni mathinikite kwa ihinda kuona mitino ihanikaga kwa wingi na makiria riria maraumiria indo cia kwendia kuma migunda-ini yao makiitwara thoko makiuga thiku nini hituku kuri mutumia waciariire barabara thutha wa ngari iria ya mutwaraga thibitari gukwama ndoro-ini. Tunapitia shida mingi sana, hatuwezi tukapeleka mazao yetu. Tuna masiwa, tuna viazi, tuna boga, tuna mahindi, lakini barabara ni bovu kabisa. Hii inakaa kama shamba. Rais alisema kitu ya kwanza wakati alikuwa anakuja kuomba kura hapa, akasema kwamba anajua barabara mbili kwenye Biblia. Akasema anajua barabara moja ya kwenda mbinguni, ingine ya kwa shetani, na akasema ya tatu ni ya Gaterero Pesi. Na akasema nikiweka Biblia chini hivi barabara yenu itakuwa na lami. Ni cikoretwo cigioka cigakwama guku na mirigo iria turimaga guku fethi igatuika ndirakinya igoka ringi ngari cigathukira bara na maundu mangi maingi. Andu arwaru ni marateseka muno gukaga nginya minsi cia kumatwara thibitari. Atwarithia a bodaboda mwena uyu ni mataririe uria fikifiki ciao ithukaga kaingi ni guthuka gwa barabara ino makiuga riu biacara yao ni thararite kuona athii ni maretigira kuguithio. Ha nigetha tutware iria ritu na nikio tumerie barabara ino turi arakaru tugeretie gukinyira mubunge na ni aremetwo ni barabara ino twahoire Mheshimiwa Ruben Gitau barabara ino atuthondekere ayuka ita mahiga haria rugongo na ndeto icio cikirehe thina muno riu tumerie barabara ino muthi tukienda haki itu tumenye mubunge Gachagua atuthondekere meguku ri ni maremetwo kuruta waru ciao cithi na guku kienda na ikuo thoko ikiri atimia ni maundikira maku maguru andu anduthi maundikira ku maguru makahuthira mbeca nyingi na mathorikithia nduthi ciao riu twenda kwira Gachagua atiriri tutienda tuthondeke rami tondu angihota tondu twitire mahiga na turi atiriri milioni 200 maria huthite mwaka uyu ri miaka yo iri ri aturi cutite wira uriku. Ngeri Fotera, Kameme TV, ni njitagwo Wangui wa Muiruri.